Ole manawa tsa elo na dua ile lalo langi. Fa mai o mali wai tamai ti lalo I fo le lima tau sanga le matutua. Manatua, puipuinga o whanau laiti mai rota, ma whaatino le tuma malau tele I totonu a inga mono soifua maloloina. Let's do it for our children. Ole vaenga le laka ko whainga kai minga I kusolo le ole whawai o kingor ngaka o vai wa o menga pie kuelongo ki kuelunga ma whaiau wheau e ke mo mua rai kawanga o mapu pai rau lau ko o po se purumbu e ke o mapailo lo I lo kingo ai ke whaiau vai e ke whaka makala whape ka milo, kasi, lua, toro, wha, lima, ia, le laru I au kafa, kasi, lua, toro, wha, lima, ia, le laru ngai luma o luma la whai sin whai, a mea si sio manga pe pa pe o makua e kalavou a la kapi e lese me por eso ngaru e la ko asi lua tor pa lima ya ko ado asi lua tor pa lima e pe ka lua o se ki e ko ado asi lua tor pa lima ia ko ia o kafa as lo tor pa lima ia le la bela ia o kafa vai la le la ia ke ku sa ola ia ro la ngai la pa pe tau runga pa pe ia as ia lo ya tor ya pa ya lima ya koma se valvari kawanga pe 10 seconds de koma le se recover ya koyaru le pas lua tor pa lima ya ko kaselo seki kai ko seki kai lima pe kai fut ya pas ya lua tor pa lima ya le la saungi la ready la ready lo e fanga ngoilo ka kwakula ngai kai o masingi le e amaka mai vai kala masingi e mea kanga ka wa whaare le lako vai po lako ia ke alo la whape jas lua tor pa lima ia koma ia wikawalau mahava as lua tor pa lima ya koma marolo a mea ma konge portisio banga si fu portisio banga ya tas lua tor pa lima ya kom ya lo le seu seki fu fa ai maro si amar leo vai wa I kusa le veo culio hips ya tas lo tor pa lima on pit var iva svol ya Komarlei le la ka ko fa solo ko inga
Koinga vainga e se umaro o lo vai e la ku le o lalo. A le la ku lo kingo lungo le ka kwa ku le stepula le. Ya koma le au le rushing of force e kai recover e la ku le shua a kope. Ye kifo fo le. A mele polisi o manga o fainga singa maku. Ia pe e whaingi whawhikau lo mo wai oi, ia kanga e mai, le la kako. So le mu pipi aku le si mea. O I la ka hua ke le kako. Le si sio manga le. E la veo mai au kuri malo mo mawhala le la. Kuso lo mo mawhala la kua lunga. Ia ke. Ke whapea. Ko rouli mai I ia. O le mea kasi. Ash. Lua, 2, 4, 5, ya, coma. Manolo, puleto fere I, ya. 2, 4, 5, ok. Coma. Kai 5, a kai 10, kai 12 puleo. 2, 4, 5 hia. Koma le. Lau mahava. Ya. 2, 4, 5 hia. Sai le last one. Waka o le skepu le fa umira I kiki a langa e ke lo ha. O ie e wika vai lau mahava, lau faku ma. Ia ma le masongo o lo kingo o vai. Ja. 2, 4, 5. Ja. Kamala le o faiva le. Kamala le. Fai assim fainka. Kamala va. Por makua, por la capi, por la que. E fupua oi por lá na rua do pequeno le a copa, quero le milfau lá, quero le bu. 2, 4, 5, 4, 5, solo, ja. O koma. Sela. Ja, ok. Kolu seki I, langa. Faisin fainka. 2, 4, 5, 4, 5, solo. Como le se recover mangafa. 10 seconds to 20, 30 seconds. Que mangafa. Ya, ok, bueno. Como me la cash. 2, 4, 5, 4, 5, solo. Famalositino e kakauanga o whakasi me ai pārengi oi. Wa o me ai pārengi po o me ai pui. O me ai ngai pui ngā rau kingo. Ia, pep soswangi fo I a whape o le wai kolu waianga o me ai pārengi. O me ai pui. O me ai rang me maka reia. Sauron me ai whakupu kingo. O me ai rei o me whapenga. Sauron le energy food. Ia me e le karo me whapenga. So, e ala nga nga vai ngai kōru whakau ni se o manga oi. A whape ke exercise. Ai rei ma se mai oi. Ronga winga nai e ke sauroko ala oi me ai e kōru. Me ai pui. Me ai whakupukingo. Ia ma me ai e mawele maroksi. Ai whape o oe lai e ke fia rusi lo weights. Longa winga. O ke leo me ai e koru lenga ku aku. Lo winga me ai la pui. E ke ka umawhai. Because o me ai nga ele rusi lo weights. Ele se ele kupu e lo kingo. Ia anga mau e pui oe. O angi mai o I whare kongu I le me ai pui. E li pēa uma e me ai pui. A whapeo se meo se vai ngaro kingo whare kongu ia e ke ka umawha le me ai pui. Ia mo koe li pēa uma la
O melanga renga o kanga fa pe ole e kele mai e la po ia por suka po a me ia paualan me ainga ya lu ia on me ai pui pui e wa o le fie rusi no nga wait ia ko fso sangi le ia pui pui po angi me fa le ko wai di pe me ai pui pui e fa kupuro ki ngo ko di pe fo ai fa pera e che sau che sai ai fa pe or ka e orai ke okay ia nga la le rola e o me ai pui pui ia me ai fa kupkigo wa nga e rengi mai o ia nga ka usa mi role o green ka o me pui pui o la me maka me ai era me maka ia nga kilia lo me maka sa roko ku kama a voka kapisi vai ai fa ka usa mi fa kasile malawia malawboa me fa penga ia ai fo la o le mafolo kinga mo runga e kau o se skembe ke a makaila po kalame e kau lava nga kusa lo e mo runga o e mafolo kingo fa kau rai fa ngo fie e me ai pui nga pui lo kingo ia pe li pe ho lo kingo ai a sauro la ka foi le o e nei se me fa le ko pero ngo winga nga sa olo ko role ka ngai me ai ko on me ai pui on me ai fa kingo ma le energy nga sa olo ko role o ia lo nga winga o me ai pui o la me maka o me ai ma na sama e mo le fa yo ka me uma ele ve fa kasila le lang me maka ma lang sama ai sa ro le me ai le protein po le me ai fa kupkibu ia sa ro ko le o wa le so mai kasi ia mai ngai e pa lengi le lo runga mo bafa ngai sa ro ko le me ai ko sa ro le me ai ko le fa kupkibu ia o le mo o so se me ai sa ro le energy food e pune ala o le povi o le kalo o lo amo me umo because o me ainga e mawelo energy a mea ka ia ka aro o me ai o le whakapukingo ma le energy le meili o la ka wheneki ia po ka fo ia rai e mamawhara ko whainga renga mga mir so sangi le energy so pia o le energy la o le energy o le kalo o le whai o le yam o me uma se skoinga e dise me ka fia ia oi ia nga sa olo korola e so o le se senga langa o renga nga fai me ai pui nga ko mo le se manga o ka e fia rusi lo ngo wait e kele lava langa green langa me ai se manga ia o ka o lai ka alo ia kele le protein kan karai pa rai fia la po long kingo kele la ngai ala ngaboa me mo fa penga a sauro le ka alo la kapi ma fainga renga bafa ia ai leise ma ia kasi ko kusa long pa lengi mo ma rosi e le la se me la pui e sauro ko roie me ai ko ia pe o le fa ma mai nga kulanga o le le me ka usami e renka o me ainga e kolu vaenga ngol fu si manga le ke ia pe ole turn up the treble radical mind day and night all the time 714 lines divine brainiac winning the game I'm the lyrical Jesse James quality I possess some say I'm fresh when my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding Aunga o le fuluma sani. Ia e malama masila fia aunga o le fuluma sani. O le fuluma sani o se wha ama ia a fia ia la ea o no Vaivase o le fulu e pipisi wha vaitaimi. O aunga mawhoringa wa ai e a fia le mawarunga le fiva, matutu le tale, tinga le ulu, tinga maso onga o pona ivi, ngangase mapepe le tino, tinga le whai, matafe le isu. Petu so le lua vai aso pesili atu e mawhai una tale le tangata wa afia. E vave le pipisi ino fuanga tumutumu e peio fale whainga luenga
a onga maketi mafale oloa. A whai wa e tingaina, vave va ai se fō mai, be vala au le ono o po le valu se lau, ono whawha o. Expression of interest for external auditor. Background. First, the Archdiocese of Samoa Pia, a fully registered charitable trust, is the governing body of the Catholic Church in the independent state of Samoa. 2. In accordance with its mission and mandates, and in compliance with its financial obligations and requirements, the Archdiocese is seeking the service of an independent external auditor to carry out the audits of all its financial statements for the financial years ending on 31st of December 2024, 2025, and 2026. Objectives of the audit. First, the objective of the audit of the Archdiocese's financial statements is to enable the auditors to express an independent, professional opinion on the financial position of the Archdiocese and to ensure that the funds are accounted for and utilized in accordance with the approved budget for the relevant financial year and in line with the mission and values of the Church. 2. That the operation of the Archdiocese is in compliance with the requirements of the approved finance manual of the Archdiocese of Samoa Pia, that the documented processes and procedures are observed and complied with throughout the day-to-day operation of the office of the Archdiocese. 3. That the requirements of international accounting standards are adhered to and strictly complied with. 4. That all financial reports must be presented in accordance with the requirements of the International Financial Reporting Standards and other requirements of the Samoa Institute of Accountants. Audit duration. The audit work shall be completed within 2 weeks from the date of commencement of the audit. Deliverables. First, the auditors on completion of the audit work will submit the original copy of the audit report appended to the audited financial statements along with the reports to the attention of the Finance Council and the Archbishop. 2. Management letter in accordance with the scope of work described in the terms of reference for the external auditors. Qualification of audit firms. All licensed auditing firms based in Samoa and fully accredited by the Samoa Institute of Accountants are eligible to register an expression of interest. Audit fees. The audit fees will be fixed throughout the 3-year engagement and will be set by the Finance Council at the end of this competitive bidding process. Submission of expression of interest. Interested auditing firms are invited to pick up the terms of reference and other relevant documents from the Finance Office of the Archdiocese of Samoa Pia and Mulivai Tonga Fuafua. All submissions must be addressed to the Chairperson, Finance Council, Archdiocese of Samoa Pia, Mulivai Pia. Closing date. All expression of interest must be submitted by 4 p.m. on Friday, 6th of December 2024 to the Finance Office of the Archdiocese of Samoa Pia, Mulivai o Tonga Fuafua. Whawhetai, Finance Department, Archdiocese of Samoa.